East African Daily Nation, reka nongere mbasuhuze kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Turi ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2022 cyangwa se 2022. Ni Jean Paul Turayishimye rero mu kiganiro cyacu mbise Nation cyangwa se community kubera ko turi community ahangaha kuri East African Daily. Ibiganiro byacu rero nk'uko nabibabwiye ejo ngarutse kugira ngo mbahe update kuri aho nabateguje ko President Museveni akomeje kugaragaza uruhande rutandukanye n'urwa Kagame. Jewe ntabwo nigeze mbigiraho ikibazo cyane, ariko ndabikorera cyangwa se ndabivugira abakunzi b'iyicano yacu. Yes, Kainerugaba ntabwo afasha. Uyu munsi ho noneho yatutse NRM, avuga ko ingabo z'amahanga cyangwa se East African Community uko zabigenza ko zitari kumwe nawe nta kintu zishobora kugeraho. Yes, kuri ibyo ngibyo ndabyumva. Iyo muvuga muti se twakwizera gute President Museveni wamuhaye general kandi avuga amagambo nk'aya, amaze gukora threat ku banyakenya n'ibindi nk'ibyo. Ibi rero byo bizagasobanuka mu minsi iri imbere nta gushidikanya, ariko icyo kidashidikanywaho nuko Muhozi Kainerugaba atakiri mu ngabo. Power afite niyo kuri tweet, niyo kwandika akavuga amangambure, sinatinya kuvuga ko ari amangambure, akavuga ibintu bimeze nk'amahomvu kandi noneho bijya gusa n'ibyo Kagame yakoze. Ibi rero ndavuga ibyo yakoze ejo bundi muri parlement. Ababoni bamwe rwose ibisa birasabirana, ariko ibintu byo kuvuga ngo ahuye na Kagame ngo barafatanyije bari mu mugambi umwe, ibyo bintu jewe kugeza uyu munsi. Yes, hari amakuru avuga yuko hari uburyo ingabo za Museveni cyangwa se za Uganda zaretse ingabo z'u Rwanda zigaca hariya Bunagana zigafata uriya mujyi. Ibyo bintu rero sinzi ko yenda nabibasobanurira, bituma bihanarezo bariya bagenzi banjye bamwe bavuga bati, abakunzi ba channel yacu bavuga bati no biriya namaguye cyangwa se ni umugambi bafatanyije na Kagame. Ariko nkongera nkababaza, nkahora mbisubiramo inshuro nyinshi, Tshisekedi niwe utazi iyi mikino. Tshisekedi imikino yose yarayivumbuye ananirwa uyu mukino. Niyo mpamvu tugomba kubiha igihe gusa. Tubihe igihe n'umwarimu mwiza ibizasobanuka. Icyo ntashidikanyaho nuko Kagame atigeze anezezwa no kubona Uganda igiye gufatanya na Kongo guhashya imitwe ya ADF. Icyo ni kimwe. Cya kabiri nuko Kagame atigeze ashimishwa na rimwe kubona Uganda bayiha isoko ryo gukora imihanda, bo ntibaribahe. Ndetse mwibuke ko Kagame yagiye muri parlement akavuga ati hari igihe dusaba tugasaba ku burenganzira, tugasaba uburenganzira bwo kugenda kureba inyungu zacu mu kindi gihugu, ariko hari n'igihe tudasaba. Mubyibuke ko nabyo yabivugiye muri parlement. Genda nzajya mbigeraho mbyibutse kugira ngo nabyo mujye mubimenya. Nibyo birakwiriye tujye tubivuga, dusubize amaso inyuma ko bituma bidufasha gusobanukirwa na situation. Ibyo byose yabikoze ari uko amaze kubona ko Uganda na Kongo bari mu buriri bumwe. Bivuge ntyo, they were in bed together, bari mu buriri bumwe. Baravuga bati no, ntabwo ngewe kuki giye batampa, kuki batankebera. Niho yasaze arasara. Icyo kintu rero niba mu bintu bimwe tuzi nuko Museveni niwe muntu nibaza uzi Kagame kuruta uko twebwe tumuzi. Hanyuma rero iyi ni introduction gusa, ariko reka noneho nze ku kibazo nyirizina. Ejo bundi tariki ya mbere bombi Kagame na Museveni bagiye gufungurira inama y'abanyekongo ku mutekano cyangwa se iriya mitwe yitwaje intwaro. Bariya basaba gushyira intwaro hasi ngo babintegre mu biganiro bya Kongo. Muri ibyo biganiro bose bafashe ijambo. Kagame yafashe ijambo ararimanganya
none Museveni afata ijambo avuga ko iyi mitwe bazayirasa nta kabuza, bati nidumara gukoordinatinga efforts zacu iyi mitwe ntabwo izaduhagarara imbere. Iri ni ijambo ubundi ritanyuze mu matwi ya Kagame, cyane cyane ko bamwe muri iyo mitwe bavuga bazarasa ari ingabo za RDF. Ndetse ikimenyimenyi ni uko bwakeye yabyukiye yajya muri parlement, cyangwa umunsi ukurikiraho yagiye muri parlement kujya kuvuga biriya bikangisho byose mwumvise. Muri iyi interview Museveni yakoze muri Chims Report yaravuze ati ibi byo kuba abantu bari muri mitwe yitwaje intwaro n'izi mbunda ziri mu maboko y'abantu benshi cyane, ati kuva kera cyane, kuva na mbere ya independence, ati harimo imbunda ziri mu maboko y'abantu zitari kwiye kuba ziri mu maboko yabo, tugomba kuzibambura. Iyi ni imvugo ya East African Community, ntabwo ari imvugo ya Kagame. Ibi rero bikaba biriho bigenda biba mu gihe M23 irimo yegera, irimo expandinga, irimo ikwira hirya no hino, irimo irafata territoire hanini cyane. Navuze ko biriya byo ntacyo bivuze, kuko buriya abaturage nibanayihagurukana nabo bwabizirukanka, buriya ntabwo ingabo zishobora kubahana abaturage batazishaka. Ntibibaho. Ntabwo iyo hariho situation iri hostile ntabwo bishoboka, keretse ziyemeje kujya zirwa zibica, sino ntabwo bizahaba, ntabwo batazishaka. Reka rero ne kubatindira iyi interview, nta bindi byinshi bihari. Icyo nzi cyo nuko, icyo nabonye cyo nuko ifite position, cyangwa se aya magambo President Museveni yavuze anyuranye cyane nayo Kagame arimo kuvuga. Mwibuke yuko naravuze nti ndakwanga ntivamo ndagukunda. Mwibuke amagambo Kagame yavuze kuri Museveni, mwibuke amagambo yavuze ku babyeyi be, mwibuke yuko President Museveni yagerageje gushakisha ubucuti, ajya muri Angola iragerageza, byaranze, murabyibuka. Noneho na President Uhuru Kenyatta, mwibuke ko nawe yafashe indege akajya i Kigali mu Rwanda, abonye Kagame yafunze imipaka. Ese muba mubyibuka buriya? Noneho ageze i Kigali asanga Kagame yagiye muri retreat n'abayobozi bandi. Ziriya nawe banabita abayobozi, abategetsi, cyangwa se bariya ziriya mburamukoro. Tuye tuvuga ibintu rimwe na rimwe, twe gutinya kuvuga abaribo, kuko kumbwira ngo bana n'abategetsi, je doute ko bafite na power. Yarabahamagaye abajyana igabiro, agezeyo noneho Uhuru Kenyatta yumvise iby'ibibazo conflict hagati y'u Rwanda na Uganda, aravuga ati nk'inshuti no, iki ni ikintu ngomba guhaguruka nkajya kureba. Noneho yarazi ko ari ibintu bifite impamvu, bifite ishingiro. Fagati ibi ni ibiki numvise noneho ko murimo mufunga imipaka, ngo abantu bafasha abandi bafasha ababarwanya. Araza amuha na platform azano muri iyo retreat igabiro, bamuhereje helicopter, bamuha helicopter ya gisirikare iramuzana imugeza igabiro, avuga n'ijambo imbere y'abayobozi, ariko ntacyo byatanze. Ibyo byose ari we, ari na Lorenzo uyirimo gerageza kubahuza, byose barabizi, nyirabayazana baramuzi, troublemaker baramuzi. Akaba ari yo mpamvu rero nibi byose byarenze inkombe. Ndaza kumvisha ijambo rya President Uhuru yavugaga mu kanya kuba Kongomani, baza kubyumva ko ikibazo aragisobanukiwe neza cyane. Mu gihe twariho tukivuga ibi, Kagame aravugwa muri Arusha, muri Nairobi, muri biriya biganiro, arimo aragerageza ngo gucengera kugira ngo yumve ibyo biganiro nubwo yaba atarimo. Byingo byagaragariye mu bantu banditse tweet cyangwa se banditse message communication bavuga ngo hari ibikoresho bya communication bishobora kuba byakoreshwa kugira ngo bitransmete message i Kigali mu Rwanda. Ibi ngiye kubibereka uko byakabaye kuri video,
murebe uburyo iki kintu bakivuga. Bavuga ko ari iyi nkuru barimo bayivuga. Baravuga yuko hari abantu bafatanywe ibikoresho ariko bakaba ko suspicions zihari cyangwa se urwikekwe ruhari nuko ibyo bintu byajyaga i Kigali. Cyangwa se bafataga ayo majwi kugira ngo bayatange i Kigali. Murebe iyi video ariko numara no kuyireba. Ndagira ngo mugaruke ku itangazo abanyamurenge bakoze. Abanyamurenge bari muri Ibiganiro bikuyemo baye babihagaritse at least uko nabisomaga ejo. Bavuga yuko bo babaye bahagaritse kubera ko barimo barapfa ndetse banasaba na za demands. Baravuga bati muvane brigade iyi ni yahangaha, murasaba naba, murekeraho ibi nibi, mukonda nibi nibi. Ibyo byose muraza kubibona ahangaha ku kirangantego cy'iki kiganiro cyangwa se ku mafoto. Ariko coincidence giye ntabwo nayisobanukiye. Ntabwo nibaza ko yari coincidence mu gihe harimo iki kibazo cyo gushaka hari cy'abantu bavuga ko bafatanywe ibintu electronique bishobora kuba ari ibintu by'ubutasi. Iyi nkuru sinashaka ko tuyifataho umwanzuro kuko n'abayivuze ntabwo barayifatira umwanzuro. Tubanze tumenye neza koko niba ari atari ubwikekwe, ariko niba byatumye hagira ibihagarika bakagenzura neza abo bantu, ndibaza ko hari impamvu bakagenzura neza abo bantu bagasanga bashobora kuba hari ibintu bidasobanutse, natwe tugomba kubiha iyo relevance. Nukugira ngo mu gihe turimo tuganira tujye tugendana n'igihe. Mwibuke ko na bya bindi by'amarozi yagiye kwa President Tshisekedi n'uyu munsi baravuga yuko ari abantu ari uburozi bwoherejwe kuva mu Bufaransa na organisation mu Bufaransa. Ntabwo bavuga ko ari iy'Ubufaransa nk'igihugu, ariko ni ibintu byaje byitwa impuhanye mugasanga ko bifite ishingiro. None uyu munsi reka dutegereze turebe ibindi bashobora kuvuga kuri iyi nkuru mu minsi iri imbere. Kugeza ubu ariko ibihari nuko hari abantu bakeka ko boherezaga amakuru mu Rwanda mu buryo bwa communication za electronique. Ibyo rero bikaba birimo kugenzurwa. Akaba ariyo mpamvu navuze ni coincidence no kubona abanyamurenge bikura muri iriya event by'agateganyo. Nabyo kuri ubu sindabisobanukirwa. Ntabwo numva yuko bakwikuramo ngo kubera ko ngo hari abantu babo ngo guverinoma ya Kongo ngo ni barayamagana ubwayo kandi irimo igerageza gushaka ko baganira ibibazo byayo, none ngo babihagaritse. Ntabwo nzi niba nabitindaho kubera ko ntarabyumva neza nanjye ubwanjye, ariko ndabasezerana ariko ndibuze kuvugana n'abantu b'abanyamurenge menye neza ibyihishe nyuma yiriya guhagarika cyangwa se kuvamo by'agateganyo cyangwa se zira demands abanyamurenge bakoze bagashyiraho umukono. Muze kureba ahangaha kuri iki kiganiro. Hagati aho ariko reka mbashyireho iyo video aho abakongomani bavuga ati ibi ni ibintu bafashe bakeka ko Kigali ariyo ibikoresha kugira ngo spying. Reka twumve aka video. Yango. Vous nous savez tout ce qu'on est en train de traiter ici et on voit chez eux. Le Rwanda. Kagame ne peut pas mourir. Yango. 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 Maintenant, il trouve que nous avons découvert. Il commence à lever. Ça. Bah, comment le Là, c'est ça, c'est là. Kanongere mbahe ikaze rero. Noneho nk'uko nayo maze kubabwira mu kanya, hari iriya ishyikirano iriho ibera muri Nairobi. Perezida Uhuru Kenyatta ayifungura yavuze ijambo ryiza cyane, ijambo riri mu mutima abakongomani, ijambo rigaragaza koko ari iry'amahoro, ijambo riri genuine, wumva ko rivuye mu mutima koko. Muri ibi bintu yavuze harimo byinshi benda bumva igiswahili muri buze kubyiyumvira, ariko batacyumva nababwira ko ibyo nakuyemo biri très important. Nuko yababwiye twege turi support yanyu, turabafasha, ariko ntabwo ari twege tuzagira uruhare mu kuzana amahoro mwebwe nk'abanyekongo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri nuko yababwiye ati njya hirya no hino ku isi, bose barashaka kuza kubafasha, ariko barashaka ko intambara zirangira hakaba amahoro.
kandi barashaka gufasha Kongo kwiyubaka. Iki ariko si cyo nyamukuru cyane. Ikintu nyamukuru cyane nakuyemo bigaragara ko Perezida Uhuru azi nyirabayazana, aravuga ati bakongomani muri abanyamahoro, birazwi twese turabizi, ntabwo muri abantu bagira indwano n'inzangano n'ibindi, ubusanzwe muri abantu binezererewe, yewe n'imiziki yanyu bamubyina muririmba mucuranga, ni bantu bose muri corners mu nguni zose za Kenya n'ahandi baba bazicuranga banezerewe bazibyina, n'ibintu buri muntu wese azi. Izi ntambara mwagize ntabwo ari izanyu, buri gihe mwarwanya intambara ariko ntabwo ari mwe mwaziteje. Intambara zose, amahoro make, nibizanwa n'abandi bavuye hanze. Ati barabibazanira bakabibashyira ariko ntabwo ari mwebwe ubusanzwe, kandi ni ukuri kwambaye ubusa. Ni ukuvuga ngo abakongomani yarabibabwiye neza ati tuzaho intambara zituruka, ziva hanze zikaza iwanyu, si izanyu. Murikora uruhare rwanyu, ibindi bizarangira. Ubu rero reka mwumvire ijambo ryose rya Perezida Uhuru Kenyatta. Abumva igiswahili rirabafasha, abatacyumva bimwe mu byo maze kuvuga nibyo yavugiyemo, ariko ibindi yenda tuzabigarukaho no mu kindi gihe. Ariko binasobanura n'impamvu yagiye ahandi i Rwanda ntagereyo. Yenda Kagame ntiyari ahari, that's a different story, ariko je doute bari no kumutegereza. Ntabwo nzi ko byari kuba, cyangwa se Kagame yari gutaha, ntabwo nzi ko byari kuba ku buryo byari kubangamira calendrier ya Kagame. No, reka rero mwumvire ijambo, noneho mwumve koko yuko azi nyirabayazana bw'ikibazo kandi bari determine kugikemura. Reka mwumve iri jambo mu rurimi rw'igiswahili. Mukifika hapa Nairobi, na wakati huo niliwaambia kuna kitu kimoja kitatuongoza tukiwa Nairobi. Tukiwa Nairobi, sisi tuwasema nyinyi ni wenzetu wa Afrika Mashariki, lakini nchi ya Kongo, sovereignty ya Kongo hatuwezi kuiongelea. Nchi ya Kongo ni ya Wakongo. Na hatuko hapa kuongea juu ya hata inchi moja ya ardhi yenu vile itachukuliwa ama itatawaliwa na mtu kutoka pahali pengine isipokuwa Kongo. Lakini ndio tuweze kufika hapa, lazima Wakongo wenyewe waanze kuheshimiana, waanze kushirikiana. Naambianga watu sana pahali popote naenda, Mwenyezi Mungu ametupatia nafasi ya kuchagua rafiki. Naweza kusema huyu ni rafiki yangu, huyu ni rafiki yangu, huyu sio rafiki yangu, huyu sitaongea na yeye. Lakini kuna kitu kimoja ambaye Mwenyezi Mungu amekupa na huna namna. Mwenyezi Mungu amekupatia jirani. Sio wewe ulijipatia jirani, Mungu ndio alikupatia jirani. Na jirani lazima muishi na yeye kwa amani. Tunaelewana wenzangu? Jirani wako hana pahali pengine pa kuenda, vile wewe pia huna pahali pengine pa kwenda.
Na hata mkikosana lazima mkae chini mtafute suluhu ya yale ambayo mmekosania. Lakini ukifikiria ya kwamba suluhu ni kumuondoa ama kumpiga jirani wako, ujue kesho waweza umuondoe, waweza umuue. Lakini kwa sababu wewe sio umepewa nguvu ya kuzaa, hiyo inatokana kwa Mungu, si bado atazaa. Na huyo mtoto atazaa, si bado atasema mimi bado nitarudi pahali babangu alitoroshwa. Kweli ama sio kweli? Hiyo vita itaisha kweli? Kwa hivyo hatuna namna isipokuwa kuishi kwa amani na jirani wangu. Na kama nimekosana naye, ni jukumu langu, hata lisio la jirani, ni langu kuhakikisha nimepata suluhu na nimekaribia mwenzangu na nimemwambia, ndugu, dadangu, njoo tukae, njoo tusuluhishe hii maneno, ndio tuweze kujenga kijiji yetu, mji wetu, mkoa wetu, nchi yetu pamoja. Na ni kwa sababu hiyo tuko hapa Nairobi tena leo kutafuta hiyo suluhu. Kati yenu ambao mko hapa, safari ya kwanza wakati mlikuja Nairobi, na nataka niwashukuru wale ambao walikuwa wakilishi wa wale ambao walikuwa wamebeba silaha ama armed groups tofauti. Hawa ndio walikuja mara ya kwanza. Na nataka kwa dhati na kwa moyo moja nishukuru wale ambao walikuja wakati huo na wakasema tungetaka kuongea na tuweke bunduki na risasi zetu chini. Na wengine wenu kutoka siku hiyo mkakubali na mkaweka bunduki na silaha chini. Pongezi na hongera kwa nyinyi ambao mlikubali kufanya hivyo. Kuna wengine ambao wako hapa leo ambao hatukuwa nao safari ya kwanza. Kwenu nyinyi, ombi langu ni muwe kama ndugu na dada zenu ambao walikuwa hapa, mkubali ya kwamba hata nyinyi mumeona manufaa ya kuweka bunduki na risasi chini, muongee na wenzenu kama majirani wema. Hiyo ndio ombi langu kwenu nyinyi. Pia safari hii tumealika viongozi wa jamii mbalimbali ambazo zinaishi katika sehemu hiyo ya DRC Mashariki. Tumealika viongozi wa civil society. Tumealika pia viongozi wa kidini. Kwenu nyinyi pia, hata uchungu ukiwa mwingi namna gani kwa sababu ya yale ambayo yametendeka, tutumie msemo wa Kiswahili ambao wasema yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Tuwe tumefika hapa na roho moja, sio roho ya chuki, sio roho ya revenge, lakini roho ya kusameheana na kujua kutoka leo tutaendelea vipi kuhakikisha kwamba tumepata amani ya kudumu. Tusiwe watu ambao watainsight wale wengine, unajua huyu alinifanya, huyu alinifanya, huyu alinifanya.
tukiwa mkutano utakuwa ya yale ambayo yametendeka, tunaweza kuwa hapa kila mtu akilaumu mwenzake na tukose suluhu. Lakini tukiwa na ile roho, mufti ametuombea hapa, na juzi wakati tukifungua mkutano father alituombea, tukiwa na hiyo roho ya Mwenyezi Mungu ya kusemeheana, ya kusema ya kwamba kuna yale ambayo yametendeka, lakini hayatatuongoza pahali ambapo tunataka kwenda. Tushikane mikono, tusameheane, na tupange sasa vile tutakuwa na amani ya kudumu. Najua bado, na ni vizuri kwa sababu nataka tuelewane vizuri. Yale ambaye tunajadiliana hapa ni mambo ya Kongo na njia ya kutafuta suluhu ya kisiasa kwa shida hizo. Wengine labda wataweza kusema sijui kuna nchi hii, mimi sitaki kutaja. Lakini process yetu ya Nairobi ni political consultation ya groups za wapi? Za Kongo. Tumeelewana wenzangu? Kuna process nyingine na mnaielewa inaendelea kule Rwanda, si ni kweli? Ambaye inahusika haswa na uhusiano wa nchi ya DRC na nchi zingine. Hiyo pia iko na taratibu yake na tunaifuatilia kwa sababu pia ni muhimu, ndio tuweze pia kupata suluhu ya hiyo, na hiyo inaongozwa na Rais Lorenzo wa nchi ya Angola. Na tunataka pia suluhu, na tunajua tutapata suluhu kupitia hiyo process ya Rwanda. Lakini ingekuwa vyema wakati tunapata suluhu huko, sisi hapa Nairobi tukiwa tumekaa na wananchi wa Kongo, tumeweza kupata ile suluhu ambayo itahakikisha ya kwamba Wakongo wameishi kwa amani katika nchi yao. Wakimbizi wa ndani wameisha katika Kongo. Silaha na risasi zimekoma. Iwe tu silaha ambazo zitabaki ni silaha za jeshi ya Kongo. Jeshi ya Kongo. Jeshi halali na polisi halali, lakini sio silaha hizi zingine. Hizi zingine ziishi. Nataka pia niwaambie, nimepata nafasi ya kuongea na marafiki wa Kongo wengi sana, nchi mbalimbali, watu binafsi mbalimbali ambao wako tayari kukiwa na amani kuja kuungana pamoja na nyinyi kujenga nchi yenu, kuhakikisha wakimbizi wamerudi makwao, kuwasaidia wajenge manyumba, kuhakikisha stima na maji na mahospitali na mashule yamejengwa. Wako tayari kuja kuungana pamoja nanyi. Lakini wanasema kila kitu tunagojea tu ni hiyo signal ya amani, ni hiyo signal ya umoja, ni hiyo signal ya nia ya Wakongo kuishi pamoja kwa amani, na sisi ndio tuweze tuingie tufanye kazi pamoja na wao. Hivyo ndivyo wameniambia, ya kwamba wako tayari kulete fedha zao
kulete ujuzi wao, kuja kusaidiana na nyinyi kuijenga Kongo Mashariki tena. Na mimi nimewaambia, mimi najua tutafaulu. Najua tutafaulu kwa sababu najua ya kwamba nyinyi sio watu ambao mnapenda vita. Ni vita mmeletewa. Kweli ama sio kweli? Wakongomani watu wa amani. Ni watu wa amani. Mimi nimeishi na wao kutoka niwe mtoto. Wengi wenu tumesoma pamoja. Wengi wenu tumeishi pamoja. Muziki wenu wasikizwa kila kona ya Kenya, Afrika Mashariki, kila pahali. Na unapendwa. Huwezi kupendwa kwa sababu nyinyi ni watu wabaya. Kweli ama sio kweli? Si ni kweli? Unajulikana kwa ukarimu wenu, ukaribisho wenu. Mkijiweka kwa hali hiyo, mimi sina shaka ya kwamba amani itapatikana. Kwa muda wa hii siku kadhaa tutaendelea kuwa pamoja nanyi. Tutakutana kijumla vile tuko sasa, lakini pia tutakutana kwa vikundi. Vikundi kutoka sehemu mbalimbali, vikundi vya vita, vikundi vya civil society, alafu tunarudi pamoja tunaongea. Na kwenu nyinyi nyote wakati huo na muda huo wote tutakuwa tukiongea. Na waomba muwe watu wa kunisaidia kupata suluhu. Lakini msiwe wagumu kunikosesha barabara ya kuleta suluhu. Mimi nataka muwe wale ambao mtaniambia tukifanya hii na hii na hii tutapata amani. Tukitenda hii na hii na hii tutapata amani. Si hivyo wenzangu? Ya? Muwe wale watu ambao nyinyi idea na mipango ya vile amani itapatikana itatoka kwenu. Itatoka kwenu. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba serikali ya Kongo imenihakikishia ya kwamba, na bwana Saji yuko hapa, profesa, na rais wao pia Tshisekedi, wamenihakikishia ya kwamba wao wako tayari kufanya kazi na nyinyi kulingana na maoni yenu kuhakikisha ya kwamba amani imepatikana. Tunaelewana wenzangu? Wako tayari kufanya pamoja na nyinyi kuhakikisha ya kwamba hiyo amani imepatikana. Kwa hivyo tukiwa na hiyo moyo, mimi na tukiongozwa na Mwenyezi Mungu, mimi sina shaka ya kwamba tutapata suluhu. Kwa hivyo wenzangu, siku ya leo ni kuanza. Na naomba baraka na uongozi wa Mwenyezi Mungu ya kwamba tukifika siku ya mwisho tutakuwa na suluhu. Suluhu ambayo tutatangazia mamilioni ya Wakongo ambao wamebaki nyumbani. Suluhu ambayo tutatangazia mamilioni wa wenzenu wa Afrika Mashariki ambao wanagojea kwa hamu kuona matokezi ya mkutano huu. Tutakuwa na tangazo ambalo litafurahisha dunia mzima na marafiki wote wa Kongo ambao wangependa kufanya kazi pamoja na nyinyi kuijenga kiupya nchi ya Kongo kama nchi ya heshima katika jumuiya ya mataifa. Na mimi sina shaka tutafika hapo. Kwa hivyo mimi ningependa nikome hapo. Tutaendelea kuwa pamoja nanyi siku hizi ambazo tunaendelea tukiongea pamoja, tukijadiliana pamoja na tukitafuta suluhu. Na nikimalizia,
ya leo, ningependa kila mmoja wenu aangalie kulia na aangalie kushoto, atoe mkono, asalimu mwenzake ambaye amekaa pamoja naye, na mwambie ya kwamba Nairobi hii ndio itatoa suluhu ya watoto, wakina mama, wazee na vijana wa Kongo. Si ni namna hiyo? Na mtafanya kazi pamoja mpaka ipatikane. Tumekubaliana? Hebu tusimame. Ushike mkono ule yako upande yako ya kulia na umwambie hiyo amani na suluhu. Alafu abakunzi ba East African Daily, nongeye kubashimira ko twabanye muri ikiganiro. Aho muri hose mugire weekend nziza. Ejo turi kumwe mu biganiro bindi, nubwo mu biganiro bidasanzwe cyangwa ikiganiro kidasanzwe, ubwo rero murahishiwe. Ejo rero turi kumwe, muzarebe kuri calendrier ya East African Daily, murebe gahunda mbahishiye. Turi kumwe rero, kandi nizere ko mwagize weekend nziza, mwatangiye weekend nziza, kandi ariko iri buze gukomeza. Naho butaha rero na hejo nako mwari kumwe nanjye Paul Turayishimye. Reka rero mbasezereho kuri uyu mugoroba.